Gasa, itibiyag. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, Ante Auring. Ay, kung amin, beti ka anakan. Pinapanaw da kami iti balay apag-abangan mi. Anya? Awanan ti amo mi apapanan mi ka anakan. Mabalin ka di makipagnaet kami pala kada kayo. Asa na bali? Pumanaw kamin tumot lang. Apaman makabirok kamin iti mabalin mi apag-abangan. Kaya't kayo at ulungan, Ante. Sige mo't na, beti ka anakan. Dakkel mo't itulong mi kada kayo, idinagsakit day tinanang yo. Amok day ta, Ante. Ngam masapula kasaritak pa'y ti asawak. Saan ang mabalin asya klaang tagdesisyon? Taamangan no day tanto ti pangrugyan ti saan mi apag kinaawatan. Lakay, masapa ka kadi arumwar ita? Wen bakit? Ngamin, ado ti aramidan mi. Ayawan gayam. Anya itayan tayo na mga ibagam kanyak. Imay ni Ante Auring dito'y balay itay. Kahit? Pinapanaw da kanu ida iti pagababangan da. Katawan sa bali apapananda. Bakit? Di mo kunaan apalubusam ida nga agnaed dito'y balay. Day talaang ti amok a solusyon, lakay. Nga manulaang ti sweldok bakit? No dito'y da nga agnaed. Amangan no saan ta ida akabaala na pakanin. Kan may sa, amangan no agromda. Alan alakay, kaasi damat no saan ta ida at tulungan. Umayak man, beti anak ko. Ne, da kayo met gayam tatang. Itaman pa'y analagip yu ti umay dito'y balay. Wen takanayon kayo met abisi nga agasawa. Ay wen gayam balasan ko. Husto ka di na damag ko. Nga umay makipagnaed Antim Auring dito'y balayaw. Wan tatang. Ay na, no apay met nga men nga inla ko dati balay da nga impatawid dagiti dadakkel daken kuana. No si bibiyag pay laeng ni Nanang Mau. Sigurado nga agunget dayjay iti kasta nga aramidan ti kabsat na. No kasta, ila ko dagaya man ti balay day di lolo kan lola, tatang. Wen, inla ko dan anak ko. Ay nahadyak amo, no sa dino tinangus-usaran da iti kwarta naglakwanda. Ay, sayang mat tatang. Wen, sayang talaga. Nga mawanan ti maaramidan tayaw. Tanaila ko damutain. Agraman ti basit adaga day dilulong yaw. Inla ko damay. Kumusta ti biyahe yo, Ante Auring? Nasayat mo't, beti ka anakan. Aywan gayam ni Jester, ti anak ko. Kastoy matlagayam ti palayo. Insan beti? Wan, iso nga ano sa inyo pa'y laang. Awan mo't ti pagpilyan, mi beti ka anakan. O sige, agkape kayo pa'y ante. At dapay mo't nabati ang tinapay. Anya ngay ti kape, beti ka anakan. Nangisit mo't. Ngan nga roda. Ramanan nyo nga min Masiguradok magustuhan nyo ti kape may ante. Pasensya kan beti ka anakan. Ngamsan kami nga kapkape ti kasta. Ni, anya nga ruti kayat yu ante. Jester. Gatas tin inumak, beti ka anakan. Nimot Jester, tay instant coffee. Anya. Nay, apaya si katagin inaw. Beti bakit? Wala kay. Okay lang. Nay, daan ti Auring kan ti kasinsin mo ngay. Apaya sanda nga inawan tinangananda. Ni Ante Auring nakaturog. Ni Jester mat rimwar. Anya? Unay mo't ti kasta. Si kapay laang ti agin inaw itinangananda mait. Ay na, si kakit di mo't lakay. Okay lang. Agtugaw kakit di, ta itimplaan ka iti kapem. Bakit? No kasta ka na yun. Agruam dalaeng. Ala, bayam takasaritak to ni Ante Auring lakay. Rumbang laeng bakit? Yak kayat ti kastangar aramidan daken ka.
Leslie, umutangak man adin ko. Ni, anya nga ito utanga man ang Betty? 5 kilo ang bagas. Ay, di mo ibaga, naibusin ti ginatang mo idi Lunes. Naibusin adda nga mindaan ti auring kan ti kasinsin ko. Upat kami itan ijebalay. No kasta, adda pay laang ijebalay yo manang Betty? Wen, awan kanupay tinabirukan da pagakaranda. Ay, di pa pakpakanda laang kada kayo? Sana bale, taantik mat ida, Leslie. Ay, ngam, atidugan ti listaam dito tersenak manang. No saan ka laagayam? Saan kan apautangan? Mabalin ka dingag sarita ta, Betty. Apay ka dilakay. Napudot man ng ti ulong. Kunak man magsapsapol ni Jester akasinsin mo iti trabaho na. Day tamo ti kunana. Ngam di mo pigsaan ti saom. Ang mga numangag na kani anti auring. Nakitak daya a Jester iti tersena ni Antibiring. Kadwa na dagiti pada na amang Martek. Anya? Day tatipod no. Ala, bayam lakay. Kasaritak to ti kasinsin ko. Di dalag babain dagita at tao. Papakpakan da lang a ruden diti balay. Sadot da pay laang. Tangiwat mo lakay. Awan bibiyang ko. Di uray man numangagda. Abusado dakit di dagita kakabagyam. Anti, mangan kayo, numabisin kayo. At damot na iluto amakan. Agyaman nak, Betty ka anakan. Jester, rumwar ka di tantamangan tayon. Wala nang. Umayon. Da kayo latan ti mangan, anti. Aglabaak pa'y ngamin. Awad, na kami ti makamu dito ikanakan. Agyaman kami unay. Awan anyaman na, anti. Nagpangluti mo sida. Sigurado. Ado man ti kanak no kastoy. Sige, anti, tainak aglaban. Sige lang, Betty ka anakan. Da kami ti makamu dito oy. Bakit? Nang rabii ka din? Saan pa'y lakay? Daan ti auring kan Jester laang tinanganitay. Mala, agidasar ka man kit dita mangantan. Anya ko mati idasar ko bakit? Katawan mo ti masida. Ni, kasano nga awan? Kat may 1 kilo a manok ti inya dubok itay. Awan ti makitak nga adobo iti kaldero. Bakit? Nan, aglisi ka man dita. Kita man ti kaldero. Na, apay ngay, awan matan tinabati. Kung naktumat kan ka bakit? Naibusan. Ay, nagloko matan dagita at tao. Saan tapay anangan? Ngam inibus damat gaya man ti sidaan. Dahil tati ibagbagakan ka bakit? Anya ngayon ti sidaan ta. Anya pa'y ngay, anusan tan ati agsida iti asin. Wan gayam, awan ka di pa'y tinakita daan ti mapagakaranda. Ngamin, jakon maanusan ti kastoy bakit? Rumwar ka din, Betty ka anakan. Wananti, adda ngamin trabahok ita. Mabalin ka di ti agpagatang iti gatas kan ka. Mabalin mat, anti. Ay gatangan naktuman nga rod, naibos nga minin ti gatas ko. Mangtad kayo nga rod iti igatang ko, anti. Si kamot na ti makamu agumatang. Nalipatam samutan nga idi agsakit ni nanang mo, kat siyak ti gimatgatang iti gatas na. Awanin ti kwartak, anti auring. Saan kami pa ang nagsweldo iti asawak? Ay katumutang kapayla ang iti ayan ni Leslie ah. Sigurado apautangan na kaday jay, taggayam kayo ma. Anya? Sa silong ni kaka, may mamang nakadapa. Awanan kay ti main? Apay, anya ti mapaspasamak ditoy. Gab, Jester! Bagbagaan nyo dahi tanalaing nga anak yo. Awan lang nga ruden ti maitultulong nyo diti balay. Dahi tapay lag barbartek ter aramiden na. Mangibabain. Anadam ta pa nagsasawmi ti anak ko, Gab. Sumaya. Sika lang nga ruden ti umuna ng kabil kanyak. Oh, parikot ti insang bayo diti balay. Apay, basol mi kadi.
No pinalubusan na kami ni Betty ngagnaad dito'y balayo. Titulagan, ket pumanaw kayo matlaan, apaman ang makabiro kayo iti balay nga abangan nyo. Ngam anya ti mapaspasamak, pinagbalin nyo abalayo ti balay mi. Abusado kayo launay. Oh, Saan nga po anaanos ni Betty kada kayo? Abuswan nyo matan! Anya tinapasamak lakay. Marurudak iti mamartek akasinsin mo bakit? Si kakanumot nga minti mo na anang danog kan kuana. Asino mo ti saan amasurun iti kasye nga aramid ti kasinsin mo? Di mo latta ko man tinutupan. Amumot anabartek. Ita, siyak pa itayan ti bidot. Kasta ka di? Saan akas talakay? Tilaang kanya, saan mat amasapol akabilom ti kasinsin ko. Mabalin mat akasaritam itinasayaat. Kasano ko makapagsarita kami? Kat no baribar mo't akanayon ti sungbat na. Siya kung ti masiksikuran kadakwada bakit? Mabanbannog da tao iti trabaho. Ngamisuda, nakarelax dalaeng. Naimbag kumamat no tumulong da iti gastos dito'y balay. Ngam saan mat, ta ultimo kape, gatas ken sabon nga usaranda, sikapay laeng ta gastos. Lakay. May salaang tikit-kit dawag kan kabete. Papanawam dagita atat tao. Tano saan? Siyak ti pumanaw! Amom bete anak kao. Husto ti asawam. Manuabulanan ngagnanaed daan tim awring iti balayaw. Gamaging gaita, awan pa'y latinabirukan da apag naedanda. Ay na, kalukuan da ita anak kao. Jak amuno kasano apapanawag daan ti auring tatang. Dakkel nga minti na itulong na idi agsaksakit day dinanang. Saan met katadakas? No subadam, nagiti na itultulong na ide. Iti da idi inam, anak kao. Hingam, adamat ati limitasyon na. Tatang, Maawatak no apay akas na ti reaksyon ti asawam. Narigad met ngamin no da kayo pa'y latimang pakan kadakwada. Kat kabaalan da pa'y met ti agtrabaho. Kitaem ti listaan ti utang yaw kin ni Leslie agayem mo. Nagatidugan anak ko. Saan matakas ta? Nagdakalan ti utang yaw. nakapagdesisyon akon lakay. Papanawa kon daan ti auring. Nasaya atmat, ta nakaamiris kan bakit? Wan lakay. Husto kayo kinitatang. Abusado dalauna yan. Saan adakas ti tumulong bakit? Ngam no kasta nga abusuan da kan, tasikan ti mailumlum iti utang. Gapo iti kinaabusado da. Wan lakay. Panagkunakit na sa isaya at matlaang no papanawan ta idan. Tapno agnakam kan aggagat damat. Nauwan gayam bakit? Oh, ato iti swaldok itaabulan. Ibayad mo pala iti utang mo iti tersena ti gayam mo. Amok ngamin nga atiddogan ti listaan ti utang tayo jay. Agyaman naklakay. Sigurado amaragsakan da ijay no agbayadak. At damanin igatang na itila ko na. Pasensya kayon, auntie. Ngamnas kan apumanaw kayon kinijester dito'y balay. Anya, kasta kalakanakan ka, timang papanaw ka na kami, Betty. Kalpasan ti amin, anaaramidak iti inayo. Panagkunakat umanay matin tinasurok at aluabulan a pinakpakanda kayo, auntie. No amok la kumakas to'y taramidam. Saan kayo kuman at tinulungan idi? Di mo matgayam amo ti tumulong iti padamatao. Saan ka di atulong ti manuabulan a pinakpakanda kayo, auntie? Panagkunayo ka di, kat saan atulong day chay? Ha! Kurang pa'y daychay para iti amin na sakripisyok para iti inam, Betty. Huston, auntie. Abusado kayo launa yan. Katapno saan adumakal ti gulo. Nasaysaya at no pumanaw kayon. Jak ipalubos a madadaal ti relasyon mi iti asawak. Gapula ang kada kayo. Pagbabawyam to dahito ngayon naramid mo kata kami. Insan bete. Di nakpabasulan, Lester. Imbes nga agpabasol ka, aggagit ka kiti, agsampul kay ti trabahom, saan aday ta agbarbartak ti pangpangrunam. Pre! Amom, Jester,
No inurnong mo kumaamin dagiti kwarta nga inggat-gatang mo iti arak. Amangan no nakaipatakder kamutten iti basit a kalapaw, amabalin a pagnaadan nyo iti inam. Di ka man naging lalaing. Tawan ti amom. Awan ti amom. Anya lang mo tinalpas mo. Awanen ti oras ko a makikapya kada kayo, Lester. Isuan na sa isaya at no pumanaw kayon. Makatawan ng tinapalabas. Sipod pimanaw daan ti aurin dito'y lakay. Sa dino nga tanti ayan da ita. Bakit? Panagkunak. Nasaya at matngatan ti kasasaad. Makonsensya ak iti inaramid ko kadakwada. Sana rin ba nga makonsensya ka, bakit? Gusto lang tinaramid mo. Tapnog nakam damit. Saan ang mabalin adatalatan ti mang pakpakan kadakwada. Nasken nga agagat damat Husto ka lakay. Madanaganak lang amin kadakwada. Saan ka ngaminan nga agpanunot iti kasta, bakit? Ti kidirumbang a panunutam. Nasaya atin ti kasasaad. Kumusta kayo, Insan Betty? Chester, anti auring? Wen, da kami. Kumusta kayon? Nasayaat kami mat anti. Da kayo ngay. Sa dinon ti pagnanaadan nyo ita. Adamot ten basit akalapaw medita kabang ibang abarangay kaanakan. Agoray ka. Tricycle mo ka di dayta, Chester. Wen, Insan. Iso ti paspasadak. Kasta? Ay na. Dakkel tinagbaliwan nyo insan, anti. Dayta akat gapukan ka kaanakan. No saan na kami a pinapanaw idi? Ang mga no aging gaita, kat dayta laagur uray iti parabor nga itad ti dadumata o ter aramidan mi. Agyaman ak unay, anti oring. Agyaman ak na nakaamiris kayon. Oh, mapantayo pa ijay balay tagkape tayo, anti. Jester. Insan, ninanang latan. Agpasadak pa ngamin kay. Sige, ano day tati ko nam kasinsin. Awan ti parikot iti dayta. Ala, agan-anad ka nga rod. Saan na nasaya at nga buswan tayo ti kinaimbag ti may sa tao? Taorean niya ti kinaimbag ti may sa tao. Dumteng tulat ta ti gundaway amapunwan damay. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, insurat ni Atara Marie. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.